henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第7章第15节到第20节，树和果子。Patang Matay 37 pah 35 kenay bitak 30 kenay kauni ni hei. Kalhangi ka tahakesaw empula kali. Dahiya o saw hanayigan milit miyah munan. Kia ni kasahol dahao saw hauling babuyo hamut gamaluk. Pah kanapah dahao kilaw na muka dahiya. Ni kan ka sajik mangan telulu pah pakaw ni mangan nunuh pah halakenuho. Manu saw kia ni kana maluk haw ni o magahi malu ni nakeh haw ni o magahi nakeh. Maluk haw ni o ini tadwa magahi nakeh ni nakeh haw ni o ini tadwa magahi malu. Ini pagahi malu ka kanak haw ni o katalun ni kada tahot. Manu saw kia ni pah panagahian daha o kilaw na mo ka dahiya.